Kairuandia uhoro waku nindakugeithia uri mwega. Oni uragire na opportunity iria o mundu wothe angenda kwiririria kugia. Na riu ninyonire ni watuma marua makuga ati ni wa resign gutiga wira. Karanga mundu ni content ya kuruga icuri hatari usabania kurumana kana kwanika mundu. Na gitumi kinene gia gutiga wira Kairuandia ni ati ni threat iria uraheo ni andu na aria kana competitors na mashabiki maku. Kairuandia na miaka iria winayo ndigwiciria ni ubatie gute opportunity imwe. Hihi no tokorwo ni uraiguire wira ucio ni urakurituhira kana wira ucio titorahota gwika uria kwagirire ukinji compare na andu aria angi ni watiga wira. Heno ndumwe ngukwira na kwira iri fact we muini na ni urendo kwero video thaka natheru Pehen Entertainment niturakuhe offer haria turagushutira video yaku na ciringi 500 o rwimbo urathimu waranirie na director 0710 799 162 offer no irathi kwa ihinda ria mweri umwe tu. Ngwiria atiriri Kairuandia umenye ugo wa resign wira no wicirie wa resign kwa Royal Media but umenye hena makambuni maingi muno marakuroraga iguru na maybe ni marendaga muno kana ni mareriragiria muno kurutithania wira nawe na nigetha muturire waku ucenjie completely. Ndugecirie ati wa resign wira kwa Royal Media peke yake, umenye kinya makambuni maria marakurorete iguru mone uria ungika ni makuona na mona uria ungimeka onao. Na miaka iria winayo Kairuandia gutire mundu ungiciria kana angiimagine no wike undu tocio. Ndigukwira ni wagwithia arume kana ni wagwithia content creators aria angi. Ingiuga ni wegwithia na ni boraga trust iria munene wa Royal Media kana mundu uria urakwandikithirie kana mundu uria urakwandikite Royal Media ni wamuraga ngoro muno na njira nene. No riri ni gukuhoera muno makambuni maria marakurorete iguru matiagutwire cira na marakara kana na mauthi kana magutwire cira kuringana na weakness ciaku. Makambuni maria marenda kuwaki nawe no nyende kumariria ndimere Kairuandia ni wira wa utangathi wa murema no comedy irio thini wake na ni mundu ungika comedy na tuike brand na mu advertise product kana mawira manyu. Koguo makambuni maria mothe mura trustite Kairuandia na maria murenda kuona uri angika nigo muhe wira mutikage kumuhe ati ni tondu ni resign wira kwa Royal Media. Aremoni ucio macio mangi no ahote gwika. Jitagwo Peter Henry. Karanga mundu ni content ya kuruga icuri hatari usabania kurumana kana kwanika mundu.